Etha Mugwanja mbega mutegeri wa Weru TV mbetikie muthenya waku nuthiite na mbere wega. Ino ni metha yetu ya Nteto niyo mbitagwa Christine WANJERU. Tukiambiriria Nteto ni cietu ni ati mukarerigiti wa kiama kia Nteto cia mutuati niwe Joshua Kabithina ugite utumiri wa ndawa cia mbogita na nkinyagia ciana inini kugia anda cia tene ni cio mauntu bare kana ni mo mauntu baria maumbite gucokia na thuba bururu mutuati na arombe agwatiri monde wamberetwe na aciari na nkinyagia arimu kugwatira ciana na kumenyera ciana wega nikenda gutigira kwina ruyuru rwega rwa ciana inu. Mwalimu Joshua Akabethe ari mwalimu cukuru ya Atheru Rojene na kinya kwithirwa arungamirite arimo kiamane ikianati ntere eche mutuati ariuga kwina thina uma na ana abaingi iba kwangaratanira gategate na bakaria kuthiria acukuru uciao nonto bakwithirwa iba gwikirwa anda ababanini na bange bakaibungania na manto mangi maingi turari mwitukumbia muno na bibio tumatumia ni ana maratu ku expect Pedro ya baada na ureto na mara bombe bakaurira ate bwana chief na bibio tumabaura ni bitu kwenda kumnya exactly ni bibio na muno na ara kweta mbere mutu ati madam Regina ni sifa imenge muno I was in Tigania ugira wa antu abathome muno iba mutu ati antu abathome muno iba mutu ati madaktari ya wetwa iba mutu ati lakini kwa yao ni other side mato ya takwimu inatorao siabara nabo bana mimba ibingi ndende Kenya kwa twende ndende Kenya yeye ni gebenodi twende na bini gebenodi tugero mutwati twende mutwati tukiania mwani ndende kuona kai kuitosi ariuga mutuati nwithiritwo kimurekwa muno mantoni imegie kwithirwa ana bakithuka abae banini na nonto bwena aibo obonene na ibo batiri kwithirwa bwichinjwa kidogo kwa nato nene ukaigwa ture kundi kwa sositwa no tuthungi na tuigwa that one year shame utore kwa kagaya kiwana karithe akona ke TV na ara ni mutu ate ni amwathi mimba milimo what is happening mutu ate kama itu thuri muru ni kitu na tubane neo let us ask ourselves batwe youth omine rojo tutendo azura siku hao siku alitoraje bao atukabatera siku ona mulimo ogwende akiuga ibwega wa matura makaithiro maikaranthe na nto babariku bakaiboria ikuthina yongwere nikenda abathina mbe na kurwa na thina eno na kenda gutigira mugongo waro no mwega tire mutote na kiao kia tura isieto na arakwikirite mwaka thai kurapa kuwa ndi mwalimu tafadhali batwe ana baraba inge bate kuthia skuru Nunto wa mlimeyuse mapema na wole lia mwana akabatite mwanonge na atuumba sio ni aibu kubwa kwa hivyo ni tafadhali wapo wabwila ndi mwalimu batwe tukwabelia mapema na mambo yako na chief tunataka iende mpaka kijiji ite turende ato basemanye turende sio babire okurania wakati kio kinya oto atureza hii location level utege atu wote kwa kuna netora ni mwanya kuma mutuati Gebenoth Peter Class Chabare Sisi wa Kiengu na tongoretie mabisama ukaria kiri mubango wa kubebia na nkinyegia kugwata ciuthicio nthi cia biashara ntereinu wa ugite biashara inu ititikiritwe ni watho ona banini ni mubango uria sisi uyu augite ukethirwa ukithie na mbere ntere cia Atheru Rojene Egembe Central na ni baria nkuruke ugite ona maria makuruga ncho bisia ibango makethirwa makegwatwa Musako jura juthithitwe ni arungamiri ukaria nterene cia Kiengu Egembe Central batongeretwe ni ACC Naomi Kabali aria bakoronetie biuthi mandukene na irabu na kubithia bionthe iji njire mwe iria bakuga ni ya kwebebia mitu itiagirite maturene. Mahali tumesimama ni Atheru Rojene Market ambapo tumekuwa na public security baraza tukijadiliana yale mambo yanatusumbua ambapo kati yake ni illicit booze and drugs, kuna gambling machines, kuna school dropouts, kuna teenage pregnancies na kuna
mambo kadhaa wa kadhaa ambayo inasumbua watoto wasiende shule. Na leo baada ya baraza tumeweza kuchagua nyumba 10 na tukaweza kupatrol Adhero Rojine Market ambapo tumeweza kupata gambling machines ambazo wenye hizo biashara tunajua gambling machines zilikataliwa katika nchi yetu ya Kenya, na leo tumezipata na tukaweza kuzichoma. Biashara iji cia byuthi ndawa cia mbogita tabangi na ingi nso bititikirĩtwe ni watho ACC Naomi na ejene mukana kiria karibonde na riuga uria kagwatikana no mithatene. Na tumepatia warning wale wote wenye wako na hizi biashara waache hizi biashara, sababu zinasumbua watoto wetu ambao wako katika umri wa kwenda shule. Na pia tumepea onyo wazazi ambao sana sana kuna shida poor parenting, wanaachilia watoto. Na leo tumesemezana na nyumba 10 kuanzia Monday next week lazima kila mtoto awe shule, na tukipata mtoto nyumbani lazima tutashika mzazi ili atuambie ni kwa sababu gani mtoto hajaenda shule, ili hali katika nchi yetu ya Kenya masomo ni free and compulsory. Dennis Mugendi, Weru TV, wandi ni Adhero Rojine, Yembe Central, County ya Meru. Murume wa gavana wa kaunti ya Meru niwe Murega Baishu na nkinyagia mwarong'ina wa gavana kwithirwa magitwo kwandikithia riboti ya uconkoni uria uthiete na mbere wegie gikuo kia mututigi sniper. MCA wa Koronto Gakimboi na ugite thirikari itikagerie gukuithia mtuno uri ku mutharaba wa muntu uria ungi. Nkurukina ugite gavana Mwangaza nonere muci wa mututigi kiao kumania na miario yawe ethiritwe akiaria kiugaga ni miario itikumaka. Nkurukina ugite gavana Kawira abaterie kwebera gitini. Nkenda kwira gavana na mumiru wengwa awate boya gavana nareke kwebela mantu yaja gikugia sniper imbonere ruare rukiri na andikire alainete kana andikite marieto ya familia we barabara eturobeta kuandika statement kwowe aua atio kabati wetu akithira baba uchunguza iba mwenda gavana ndienda kwira utiebela mantu ya na mbere antu baba utuchunguzira mbere atiri antu bamwe tuonete mwanka thai ikuroto kuona mwene kuru Ameru iba umwenda ne mwene kuru antu Ameru iba kumenya no baba mwetu kuona marieto yoya lainine ni antu baya wakinyakie wakanisene ina baomba kwethera baritete mbecha cia go finance kura wakwa sniper koga nkwenda kuwa kure na mtoro finance na kwe na beneficiary gikuo kiu gia sniper akuire kenda mtore kwa benefit areka kubwithirwa video ira cia maromba abwithairua koga nkwira gavana atiri utiepuka na akethira ni immediate family yaku tutirona kenda wita kwariria mantu ja mythical ntori CS kenda wita kwariria mantu ya kiraito investigators iteka kwende bare ajinga nte witikia those are professionals na batiomba kwithira ba atetie kutuika no kwa Kawira bawita namba 2 no kwa Kawira mwanka namba 13 no family nemwe kwa Kawira na batikulwa batie njira beta kwa Bensunda kana kwa Bensundonge kwa utotetikia wekira siasa mantu neja kwa wakira to kwere kira nenkira ndwangi tio chunguza kanya na no ntoingu ikwa kanyoni muntu ikautwera no wikumia muno ukiwa no karetwe Ameru na riba kwenda kumenya muntu aumba gukaria antu bakuwetanirwa na ekuo na kuragana ri no itokaretie mantu ya muno tuona no aumba kwithira akaretie gavana Kawira no nto aetishia akaua Chaubo kuigwa nao matuma jaubo kuigwa igaragare kabuti Ameru iba kwenda kumenya atiri garagare kabuti mwana muntu akuite. Shana mingi shamberetia kuthongira sekondari kana kuthongira form 1 kwina ciana iria itiombete kwithirwa ikithongira ne iria ciumite mici iria itikweumba na iria itina kioneki gya kuthongira sekondari no ntubwa kwa Gambia na kogu ciana inukuma mukutho wa ndini ya Kirangondu ni makuromba antuma wendi umwega kwithirwa magitunyira na kumatethereria ni kenda onamo kiroto kyao kiomba kwithirwa ikinyanira ni ciana iria iragwatete maxing
nkuruki ya 350. Ntuko ya narua tariki 15 cia mweri wa Januari niro cukuru cia sekondari ciambĩrĩrĩte kwamũkĩra arutwo bara bathirire kirasi kia 8 mwaka muthiru na bara baumĩte mĩciĩ rũmĩrĩinĩ thĩna bakũrũkĩte bunene bakionania buru wacia wĩrĩgĩrĩro botonya sekondari form 1 Morini Gaki murito wa Watre Max 354 na Ani Kauri ura wa Watre Max 364 ni ana barabara thomaira skuru ya Thamare primary wodi ya njia na bonekanite buru acia wĩrĩgĩrĩro botonya skuru cia secondary kumania na ukia boraboro mirete mĩciĩ yo na riu bari na aciari bo na arimũ nĩ bakuromba ũteithio Wathire G64 na ndathoma Thamare primary gũtinya vitu tũrĩa tũna tũmbenya kwendito angetinya skuru nya ndreu itwandu tevi ondombe kuromba bomonoko aita sukuru muntu nareretu na kuona maxi waromete utevo mwentere kinyona pia kumuthomethia lakini mbere yake mwanka ngasi netha wengwa kwanja ite impuko kinyenja ndathoma Thamare primary school na ndabwithikari ndabata Max 354 na uni atinya ndathoma na ntukwena thina ke watinya state yeyo muntu mbo buromba ni kuntethi yake oni na nkuanga na kaga teo tabi tuenda kathoma na mutevi ni tembo ndi na bangombe nya gomama pongo ni antuteo nya kuthoma ugongo athoma awata Max na athoma na thina. They have always troubled us here. They have even been crying to us. Now the promises you gave us. Now what is we performed? Then what? Twadikire braba tuirire, watu wakirira na twadhiatira watu muntu akiokuruga kerio, he can't miss some support. Family te wishumba, ninde mantu ya weta school mwanka narua baba tikwitha habari potete lakini ute preparations irathithua no ntubwa the nature economic status ya family. Watoto ni wachapa kazi ni aritingwe ni anathiki lakini baumete antwara kwina aciari batu ciumba ana baibaremerete skuru kuma resort ire kuma iberete kuyuria forms cia all forms of scholarships na kesi onthe oteyo ba succeed na mwankari wende baere tu bairokana cia batu skuru wanakaa kwa uwanja wa shule wanaenda jioni kule inya skuru wamekuwa wakisaidiwa na walimu kwa lunch ya walimu bedre to inya baki exempt wakile visimo cia kawaida ya kerio na biu bingi no ntoito ba understand lakini batu tore ari muno ntomurio yo tuteyomba itukuromba batethwe nturene yao ki wodini ya kiego ya ntubochu na kwa mwana na rieto Rafael Mutethia na tina maithori nyuma ya kuona buru atina wĩrĩgĩrĩro kinya webo otonya secondary amona kwithwa iwatire Max 361 sukuru ni yao ki primary school ya primary school ndrombre kwa Max ya kwenda 361 na ndaomba gito school yembe yembe boys andi unitena bombi kwa school mami wetu Riana yapi no te bombi kwa school mwana wako ntumutome kwa kina kumana sal mwanka kilasi ipi uni mpene nyo mutome kiani na kwa kwenda buntethia kinya muri kwa yote na inya ndikitaira kinya njare mwe kuikansuita umubogo mpontethia na mwana wako mwasoma thoma ke kinya nete okona tianiria ko nyingo ndikathoma iki takaune oye ya kwaraniria na namba maili 3 ni semanete na Justin Munene na Jojo wawe Hadija Mukororo obobororete njirene kuromba ũteithio mwana uyu munene wa Watre Max 352 skuru ni St Mary ya Nteto kinyawe athirete wĩrĩgĩrĩro bwa kuthoma na konda buta nda loma weta na kombinya na kera mbote nganda timana babwe maidita ndangirĩrĩria skulu ya primary ibanye kwene ayo ni ke bange bangire tinya ke bambete da form 2
lakini kwa kana ngo kumudere nyabe banari mu bitura batani kwa skuru na kumani na mathina yara yatikite anaba arimo ne bakoromba buru anto bawendi boboya ni babatethia batika watu ni maisiria bekiro turobo watine kwina deja sira ciumbo uba watabareana bari nontu bwa kuria abangite jirene to and from nontu bwa kuona timu mpangilio yo wita skuru kwenda koromba anto bawendi boboega nontu ya mwana one abangi bakamatire mathanduku bekira uniform no asumbuka mathuganio ne yawe na kona ekote muntu umulaithiria kana kumenya uturo bwawe bwabumbokara no anto au mwana no inyairite moyo mwana inya no athwania kura so ibwega buru ore anto au umbotethia mwana o utethia uturo bwawe na Murungu no akutharima uri warori nkiripotera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Kinyua Hatuke kanyaga kunogoka banini utikathie no ako Are you ready to take the first step towards an exciting future after KCSE? At Jordan College of Technology, we are a community of dreamers, thinkers, innovators, and achievers. We train over 100 government-approved technical, medical, hospitality, and business courses in diploma, certificate, CBET, short courses, and driving. Our world-class campus offers a variety of co-curricular activities, state-of-the-art facilities, and lifelong networks beyond academics. Apply today for our ongoing January 2024 intake and turn your dream into a reality. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Elimu Center, Kwame Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Panda tukupandishe on Go Entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV, love it. Here comes the grand event of Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. Perfect comeback. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Arengi kugwate ogeni tukithina mbere ntoni cietu ni ati murekeria wa kithomo ntere cia Tharaka North niwe Isaya Malinge na ugite guti murutwa una umwe uroragiretwe KCPE abatire kwaga kanya ga kuthungira form 1 ne bare augite bukethura bugikinyaniria ni kenda kubingia muronto wa thirikari wa Android transition na bare augite acerima mengi na moda inogu kirokeo ni kiri mubunge wa ntere cia Tharaka niwe gitonga muruga garani kenda abota kumatethia na ambie sesukuru kana basari. Ndionga ya mubunge wa Igembe Central Ndan Kiri wa Karitho sukuru ni aturu secondary na primary ijani itinyume ya kwirikana na sukuru ya secondary kigukua areri na rito 27 aki na kirigania form 4 irari kirirari na rito batantatu aki mantu yatumite agakinya na mpui mono na kubanga uria omba ikomiukiria kwene tugatwaje mwantu aturu na twamiukiria
ngome muntu narare omwe uratuma ro nkoma akuri agwa sukuru eto ne kaingwa lakini murungu no nto atetegeria sukuru ingwa na atumire mbinu wala ondole watu tinu wali ingi uratore principal ko sukuru atu kondo mbia fresh na hivyo ndo ndiko meditani ngwa umyokia umurio wako personal na ndawa kumaru are utira nkoro yembere ingi pumbete na robi mbunge ndia wakisa kuira turu mbari na arimu mbari nana tumenyana atatu kuendelea kenda sukuru iriuka na ya shine ne shine mbere ya aciari beritũ barĩte ana cukuru nĩ nji yao nkũrũki na ugĩte kenda kũmĩũkĩria akarĩra bisi aritũ 20 barĩa bakarĩtwo cukuru ĩnji bongi agatigĩra kũrĩ na mũbango jwa kũrũmia aritwa irio cukuru-ne na mantu ja maingi jarĩa yaku akathire cukuru iji ya Tũũrũ in addition na sponsor na bau ngakisha cukuru kwa bia kwa bia bibu tu ya kila mwaka ngakisha kwa every time bia kwa bia tu akisha dikureto na bikongelo national ya nawa kenda tunisia mantu yano kuluka na njirene bani taba itia bakenama begins gradually eta pole lakini tone mheshimiwa yetu ti pole kumaruare bairo yato kolongoza asiari ato kolongola mazomo yetu ya skuru alimo kotoro na tena bani kotoro na subject chionga ngotiweka asiari ibi byake mabura otoretera aritwa Tũũrũ ogubo bisi mheshimiwa na mheshimiwa asiyanire aturate skuru babu atiari bwara mugure tanage loi mwana jo primary na jua rugurite bioro bya Kinandi tabio bya flashing kiri na menyithĩtie arito ba secondary na university ati mbasari ciao ikethirwo ire tayari kiumia kijite. Namshukuru mheshimiwa wetu kwa kupeana na basari na kileithĩrĩria nayo barabara ya Tũũrũ Gĩtui-inĩ ariuga na mithingatirĩte gũtigĩra ĩkũthirĩkirwo gwĩkĩrwo lami na lami njega kia mbungene ndile barabara classified ya kwamba nethirĩtie ngwe is among the completed projects tu kumara kweya na barabara yani 1.2 kilometers na di barabara itilwa ki contractor de barabara rengi bila bitiara bwithia bia 1.2 kilometers ngomeko wanga wale mwene urire angania kalile lakini 1.2 kilometers yeye among the completed projects lakini ndara ndio wote barabara completed no hotelio na contractor wetu kwa ile iko barabara kwa completed kwa hotelio ila media na ndio adhirie ngwena ngwira murungu bwa eta adhirie ngwe bandu ne bwithi tu akike rengi phase 2 na phase 3 kende tumika na kwenda contractor kinyabwe ile ruthingo wa cukuru Tũũrũ na kuonza kuma mukiara kebishe kenda cukuru ite yako guthuka. Dennis Mugendi, Weru TV, cukuru ni ya Tũũrũ wandi-inĩ ya Kĩrang'ondu Igembe Central County ya Meru. Tegeni korombora kiri gono runi rwa Dennis Mugendi baria mubunge wa Igembe Central dan kiria umbete gukiriria cukuru kana kugwatirira cukuru ya Tũũrũ iria irari ugwatini wa kugwana nani nkanirite wira ne wa kwithirwa akiribira bici arutwa 20 mambere maria makethirwa makethungira cukuru ni ino atuthina mbere riu kiriro gono rwa kabithi baria mwerekeria wa kithomo kumantirishia Tharaka North ni Isaya Malinge augite guti murutwa no umuke thiro kiaga kanya ga kuthungira form 1 kenda gutigira kinyagia moronto wa thirikari wa Andrew Transition no kubingwa na ni bareri wa sherimaingi methiritwe makirira mubunge wa Tharaka North Gitonga Murugara amatethie na mbia cia basari. Director mathomo Nteto Tharaka North Bwana Isaya Malinge akire muthenya kwa mthene ugite na bonthe baraba karire kiro KCP mwanka mukuru kuba batiri ko thukuru cha secondary itako makani max mariko mwana awatire tunataka waende mbele form 1 wengine grade 7 hii wiki moja by Monday tutahakikisha kila mtoto ameenda secondary. Kwangu tulikuwa na wanafunzi 2456 na kila mwanafunzi wa darasa la 8 mwaka jana ako na shule. Aritio go muthenya kwa mthi warira cukuru nyingi kwa mokagira arito ba form 1 uyu mwarimu munene wa cukuru ya Marimanti Girls Madam Anchalo. We are receiving form 1s. They are supposed to begin coming today through 19th, and they have begun to treat
trickle in. We've already received quite a number this morning, and we are hopeful that the number is increasing as the day grows old. Ona kiraguna ori mwarimu munene wa cukuru ya Riani secondary aurake ari ugite mbere ritirogo gatayari bakore bakomukira ana nkurukia magana mairi ba form 1 bambiri admission ya form 1 2024 na burato ya kurealize ni ati achiari iba umirito muno. This economy is really ni kuonania antu iba umire muno batina mbesa ndagwete ikia kuthina kyo mbere kogu ndi schools tatio ngwetegia max inu chionde ana bonde ana barabe negana baumba bonde kuona bayite ndi schools ino chetu, but that is not a big deal nonto ana baba yaga tukongera value kinyena max inkai kana oire nacho emu yetu ikumuongera value nikenda kithiria miankena au machukuru mtu responsible na mtu au mbautedia society. Iwaranwe murugamiri wa wadi ya Mukothi matwe friend kirirwa gitundu arikanitie aciari gutigiri bakuthomithia ana bao ikiokegananagia nkiana itonga ikiokegananagia antu bonthe bamiumbire tofauti tisa sawa na mbwire congratulations fraternity rere aya aciari bathana antu na alimo na ana na atori na antu baraba bwendete na atongori bakithomo nonto wabidi enu bwaruthire ya utwika number 1 Tharaka North Sub-County. Gatukeraniria na aciari baraba kuibanga banga ni kwira ana bao form 1 gwikiuma mwana no tumbure auria yenyangirio bieto bionde na nkoroki ndengo tutiko na ndarako tutiko gorirwa bwega twigorwa na beyeni ni mono na tibu twagura mbeo na magana maera lakini ndio ndarako na ndengo twigorwa na beyendo kumono ndi maisha metu maomete mono ntugoni Nkiripotera Weru TV kuma Nteto Tharaka Biti wa